Tokom prethodnog perioda u elektrotehničkoj školi obrazuju se učenici za tehnička i stručna zanimanja raznih profila. Pored činjenice da djeluje u zgradi 6. osnovne škole, elektrotehnička škola je postala prepoznatljivo ime u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Bez obzira na otežane i specifične uslove rada, iz ove škole uspješno izlaze generacije budućih inženjera elektrotehnike, informacijskih tehnologija i drugih profesija. Mnogi naši bivši učenici danas su uspješni akademski obrazovani ljudi rasuti širom svijeta. Jedan od njih je često znao reći: ova škola može da ti pruži sve ako to zaista želiš. Uistinu je tako. Spektar aktivnosti u školi je raskošan, te učenici imaju priliku da budu angažovani van nastave kroz razne sekcije, inovatorsku, sportsku, dramsku. Rezultati učeničkih dostignuća u sekcijama i na takmičenjima su na zavidnom nivou. Ta činjenica nas čini zaista ponosnim. Bez obzira na to što je tekuća školska godina obustavila aktivan rad sekcija i pripremanja za takmičenja uslijed pandemije, zadovoljni smo angažovanošću i odgovornošću učenika i svih uposlenika koji su adekvatno odgovorili svim izazovima rada u specifičnim uslovima. U protekle 4 godine elektrotehnička škola je u nastojanju da ide u korak s vremenom u modernizaciji nastavnog procesa obogatila nastavna sredstva kroz mnoge nagradne projekte i kontinuirano stručno usavršavanje profesora. Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najbolja su potvrda našeg uspjeha. Glavni cilj ostvarivanja misije elektrotehničke škole jeste da naši učenici postanu ljudi koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uzori budućim generacijama. Kvalitetno obrazovanje kao ključ napretka daje nam sposobnost da ispravno sagledamo svijet oko sebe, da donosimo prave odluke i da na najbolji način iskoristimo šanse koje nam se pružaju. Zato je naša misija da svojim učenicima damo snagu i mudrost da svojim djelovanjem i odlukama promijene svijet nabolje, da obrazujemo kadrove orijentisane ka tržištu rada i daljeg školovanja, da odgovorno i timski radimo, da budemo samokritični, da zagovaramo komunikativnost i demokratičnost, da rješavamo konflikte kroz dijalog, da budemo otvoreni za promjene i sugestije. Kako se vidimo kroz nekoliko godina? Naša najvažnija vizija jeste nova zgrada škole, te se nadamo da će se u skorije vrijeme naći sluha za rješavanje ovog problema i izmještanje elektrotehničke škole u savremeno opremljeni objekat. Moderna, bezbjedna i opremljena elektrotehnička škola je imperativ. Želimo da naša škola bude mjesto gdje će se rađati nove ideje, njegovati talenti i unaprijediti znanja te školovati učenici sa visokim nivom odgovornosti, socijalne i kulturne komunikacije u savremenom okruženju. Dragi naši budući učenici i poštovani roditelji, želimo da vas ohrabrimo da nam se pridružite u zajedničkim aktivnostima i da sa nama podijelite radost uspjeha. Elektrotehnička škola, škola u kojoj se uči, druži, razvija, poštuje. Škola budućnosti.